Subang. Satu saat sana orang kenalan saya. Abdi sorangan, Akbar Fauzan. Satria Dina. Abi Fadil. Aprianita. Hidup. Baik, ada kemana? Mau jajan. Jajan naon ya? Guys, jadi tempat awalnya kurang didatangan teh kita Wisma Karya anu aya di Subang. Ayo urang. Ya. Naik heula yuk. Hei, ambil. Nyawa tuh tempatnya naon? Nah, kelihatan tempat wisata nu aya di Kota Subang. Dari Wisma teh nah di sana. Pada tanggal 14 Januari 2018. Awalnya teh Wisma teh naon? Tempat keunikan, terus tempat pula para pejabat di Kota Jadi tanggal jam 5 bulan ya? 5 bulan. Jadi rehabilitasi teh ngabeakeun bilang duit 8 miliar ya. 8 miliar. Ayo ulang kobodan dulu. Totong jadi macam Jakarta loh. Yo, oke. Pasti bisa kuat ya depan komputer. Udah. Nabil, coba sama adik-adiknya Bil. Ada. Saya Pergi ke mana? Alur-alur, gaskeun. Ayo kita pergi ke tanah nih. Sama kakak. 7-Eleven is the spot. Flights with wings and shiny things and lions, tigers, bears. Oh my ride, we fierce and fast, supersonic like JJ Fatten. We rock till the wheels are flat. Can't beat that with a baseball bat. Anin, Anita, Sabil, mana nih ke mana? Tadi tuh tarik makan naon, lempang atau makan motor? Udah, emang nak kuat?毎日ドキドキです一愛
island飛び飛びだ燃えるよしでぼちぼちね玉ねぎでさそうこっちこっちヒートアップで通りそう街中すべて乗り込むめっちゃ借りもんだってシャーごちゃごちゃフラスや It's gotta be the shoes, gotta be the furs That's why ladies choose me All up in the news cause we so cute That's why we so huge Harajuku girls know how I feel Daily spec I keep it real Not a China man cause I ain't from China man I am Japan man You see Nigo coming out of the black pants as a laugh. You wonder where he get that kind of money? Don't worry about it. Let's go. I wonder if you know that it be Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Wonder if you know that it be Tokyo. If you seen it, then you mean it, then you know you have to go. Jadi ayeuna teh urang teh keur di alun-alun. Biasana alun-alun teh tempat paranti arulin. Nah, sabab kue ayeuna teh bertepatan jeung kue hari santri. Ya, Jadi santri-santri aya di kebun kita. di alun-alun Untuk memperingati hari santri. nasional. Oke, terus sabab itu orang Lanjut baik kayak gini. Sakieu wae teh. Oke, sakieu wae. Videona. Terus tutup.